Lakhipuronline putoksaba December ki tang mapan irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Board of Secondary Education Assam Sebana Class 10 Board Exam ki routine lauthokre. Barak Cultural Festival 2022 December ki tang kunthadagi Kasar Bontarapur da horgani. Lamdam asigi tongan balup kayana marfum de suban pilal ningsing thauram pangthoklagani amasung Manipuri Literary Society Imphal ki kunthra nipan suba Foundation Day pangthokre. Haujik mapungoiba pau tabirase. Board of Secondary Education Assam Sebana 2023 gi Class 10 gi Board Exam gi routine lauthokre. Matang chahi gi March ki tang ahum dagi exam horaga March ki tang kun phawba chathagani. Mahiroi lakh mari henbada rajya sigi center chamapan ga tarani thoida porikha siphamgani. Handaki board exam asi anoba education policy ki matungina pangthokani hairi. English, General Mathematics, Social Science amadi General Science hairiba subject mari asigi theory gi mark marfutara gi manungda mark nifu manga gi objective type ki wahang yaugani. MCQ gi pattern da wahang amada mark amamam tawduna yaugani hairi. Panbayai mamangi chahida mahiroi lakh mari lising mangaga chamgaga marfuni thoi porikha phamkibagi manungda mahiroi lakh aniga lising kunmapan chamaga kunthamathoi pass thauki. Pass tawbagi chang chada yankhai taruk dasamik mari mapan oikhi. Kasar gi Bontarapur da leiriba Barak Museum and Library asi Assam gi mitei singi yamna maktanglaba lanni haina lamdam asigi saknairiba politician Dr. Maimom Santi Kumar na phongdokre. Barak Museum and Library na silangduna pangthokadoriba Barak Cultural Festival asigi matangda Dr. Maimom Santi Kumar na Bontarapur da chatuna museum asigi founder Dr. Khomjinba Rajmaniga museum asida leiriba tanglaba potlam sing asigi maramda wari sanaki. Dr. Khomjinba Rajmanina ngasi phawbada sengbatliba mayam asi thagatningai ni haina Dr. Santi Kumar na phongdokladuna Barak Museum asi meitei singbu saktakpada thoidokna mating oigadaba tunglam chatki miyoi singna sona horagani haiki. Lagliba December ki tang kunthra da pangthokadoriba Barak Cultural Festival 2022 gi curtain rising ceremony asibu mai paknanaba miyamna Barak Museum da tengbang biu donation pibiu haina miyamna nolokna ningsinglagle. Amadi mahaki magidagi museum asigi damak angamba mateng pigani haiki. Khongchada sida Karna Singh L Poireiton Prem Kumar na chingbasu sarujaki. All Manipuri Muslim Mairapai Bisangsta Kasarna Silangduna Lakliba December ki tarani thoida Marifu Humdai Suba Nupilal Ningsing Thauram Pangthoklagani. Multipurpose Hall Phulartol da Pangthokadaba numida sigi thauramda Lakhipur gi MLA Sri Kausik Raina athoiba mithungaina saruk yagani. Tongan ba thauram pareng kaya galoina na pangthokadaba Nupilal Ningsing Thauram asida saruk yabiranaba Observation Committee gi Chairperson Sanarai Bibi Convener Thanin Bibi Galoinana Sangstha ki President Moinam Zubeda Begum amadi General Secretary Rezia Bibi ki Cherol da phongdorakle. Fakhrul Islam Chaudhary Moiching Mayumna High Court of Manipur na lauba Manipur Judicial Service da ahum suba position na mai paklakpada Naharol Writers Forum Baskandi Assam na harautayama phongdorakle. Assam gi Manipuri Muslim singi marakta mahakna ahanba Judicial Service Cadre oire haina Kaino Faruk Chaudhary President Naharol Writers Forum Baskandi Assam na phongdoragle. Assam Public Service Commission na conduct toba SCS APS na chingba Combined Competitive Examination singa sigi matangda exam asigi damak karamna preparation tawgadagi haibagi matangda nongmagi oiba workshop ama Amsu amadi MLPCC na punna kusamnaduna South Barak Hall da lagliba December ki tang 13 gi ayuki pung 10 taba matamda pangthoklagani. College tamliba mahiroi sing Naharol Singh amadi Civil Service Aspirant singna workshop asida saruk yabiu haina paujelakli.
Manipuri Literary Society की कुंथ्रानिपान सुबह फाउंडेशन डे JN Dance Academy Auditorium दा Dr. Ratan Thiam na Chief Guest हानागी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर H. Nanda Kumar Sharma na Guest of Honor अमसुंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट नोंमाइथेम किरण कुमार ना प्रेसिडेंट ओइदुना ngarang पांगथोखरे नुमित असिगी थौरमदा सकनाइरबसिंगदा मना यंथोखि मना फंगलबसिंगदी नोंमाइथेम तोम्बी कांगजम इबोहल डॉक्टर मांगांगसा थौदाम अचौ सेराम थोइबा सारुंगबम रणबीर नावरेम लुकेश्वर डॉक्टर टेंसुबम कुंजेश्वर डॉक्टर लाइरन लाकपम शरद अकोइजम जितेना तोंगान तोंगान बालारिकता सोल साइटेशन अमसुंग सेल की मना सिंह फंखे सकनाइरबा आइबा सिंह प्रहलाद शर्मा अजित कुमार शर्मा राजकुमार गुणचंद्र याम्बेम तोम्बी डॉक्टर चंद्रकला तोंजम सरोजिनी लंचेन बमितई लाइमयुम उपेंद्र शर्मा न चिंगबसु थौरमदा सरुक याखे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SDPO T. Inaubi Singh MPS amadi OCH Deven Kishore Singh na Luchingba पुलिस की टीम अमना नहान नुमिदांग वैरम जिरीबाम की कालीनगरदा ड्राइव चथबदा यामलबा DIC लिक्वर अमदी यू सुंगनबा मचाक सिंह फगटपा ngamkhre हाइरि फगलबा यू अमदी यू सुंगनबा मचाक सिंह लोइनना यू सुंगलंबा मियोय सिंह ngarang ayuk जिरीबाम पुलिस स्टेशन दा पाउमी सिंह ममांगदा पुथोकलबा मतुंग जिरीबाम की कोर्ट पुथोकलबा मतुंग यू अमदी यू सुंगनबा पोलम सिंह अदु एक्साइज डिपार्टमेंट सिनरगनी हाइना JNN की पाव असिना मखातारे मणिपुर की पुआरी दा थोकिबा लिसिंग अमगा चमापन कुथ्रामापन की नुपी सिंह की इहो अदुबु ngasi suning singduna मणिपुर अमसुंग मणिपुर मपानदा डिसेंबर की 12 दा नुपीलाल नुमित पांगथोकनरे हंदक की चाहिदा मरफूम सुबह नुपीलाल नुमित मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा ना ऑल मणिपुरी यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको का कुसम नदुना त्रिपुरा की मफम अनीदा पांगथोकदौरे अमुको की मतेंग लौरगा त्रिपुरा दा अहानबा ओइना नुपीलाल की स्टेच्यू अमसु नालगोरिया दा खिनगदौरे नुमित असिका मरी लेना अमुको की प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदो लुआंगना स्टेच्यू असिगे उरेप उयुंग तंबिगदौरे नुंगथिलदा सोदोर अवांग बामुटिया की बेरीमुरा कम्युनिटी हॉलदा मरुओइबा नुपीलाल की थौरमदा MLA कृष्णदन दासना मैरा चुकतोना हौदोकपिगनी थौरमदा अमुको की प्रेसिडेंट नंदो लुआंगना चीफ गेस्ट अदुगा DTK अगरतला की न्यूज एडिटर रीना नोंमाइथेमना गेस्ट ऑफ ऑनर ओबिगनी थौरमदा तखेलै नाचुम कोबा सोबिनिर अमसु फोंगनी नुमित असिदा इसै नोंमाइ की लमदा मसक नाइरबी सैसक्पी अहुम नोंसा ताबम ननाथोय F चंद्रकला अमसुंग नाहकपम भैगोदा थोइदोक हेंदोकपा मना पिदुना इकाई खुमनगदौरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम सेबाना क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की रूटीन लाउथोखरे बराक कल्चरल फेस्टिवल 2022 दिसंबर की तांग 19 कसार बोंतरापुर दा हौरगनी लमदम असिगी तोंगान तोंगान बलुप कयाना मरफूम दे सुबह नुपीलाल निंगसिंग थौरम पांगथोकलगनी अमसुंग मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी इम्फाल की 19 सुबह फाउंडेशन डे पांगथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।